Buka womabili lama thermometer akhona la. Usho ukuthi isiphi esiveza u-degrees Celsius nokuthi isiphi esiveza u-degrees Fahrenheit. Ebese uyakhombisa la amanzi ebila khona kuzo zombili izikali. Ebese usikhombisa futhi la amanzi abanda khona kakhulu noma afreeza khona kuzo zombili izikali. UCelsius isikali sokushisa esisetshenziswa kakhulu emhlabeni. KuCelsius u-0 degrees yila amanzi efreeza khona noma ebanda khona kakhulu. U-100 degrees yila amanzi ebila khona. Ebese kwisikali saFahrenheit, uFahrenheit usebenziswa kakhulu eMelika. KuFahrenheit amanzi afreeza ku-32 degrees. Ebese ebila ku-212 degrees. Asibone-ke manje ukuthi isiphi isikali esiwu-Celsius futhi isiphi esiwu-Fahrenheit. U-0 degrees Celsius uyafana no-32 degrees Fahrenheit ngoba ilapho amanzi efreeza khona kuzo zombili izikali. Ngoba phela amanzi afreeza kwi-temperature efanayo. Kule sikali esingaka left ku-0 siyabona ukuthi ngaka right usinika inamba enegative. So akuwona ke loyo. Esaka right u-0 mase ubheka la ka left usinika u-30 something. Okusitshela ukuthi u-0 mo equal to 30 something, esaka right u-Celsius, esaka left u-Fahrenheit. Kumele asibheke-ke u-32 degrees Fahrenheit la ila mase u-0 degrees Celsius kuyila amanzi efreeza khona. Ebese sibheka u-100 degrees Celsius oku-212 degrees Fahrenheit. Lapho sitsheliwe ukuthi ila amanzi abila khona. Siyabona ukuthi ngempela le izikali zisinika meku-100 ku-Celsius u-212 ku-Fahrenheit. Esaka right ke u-degrees Celsius isikali, esaka left lesi esiphephuli u-degrees Fahrenheit.